Okay, wait. Isisit up na natin boss atong semifinals. Waiting tayo boss Alexis. Ma-open niya ka-training niya Godmek mga boss. Nag-init. From basic Terminator to Godmek. Okay, set up na lang natin mga boss. Pa-PM na lang kami, Boss Christian, Boss Scotty, kung naagdan niyo ka daw sa. Semifinals na ito mga boss, last semifinals para rekta na ito finals, best of 3. May Godrip tayo kanina versus Godmik. Gapon. Kasag daw Godmik. Ayun, add na. Okay na. Sige, boss. Scotty, boss. Boss Christian. Boss Chan, Boss Scotty, anytime. Okay, magulat na ito mga boss. Semifinals na ito mga boss. Waiting na yung Boss Alexis Usit para finals. Discard kan. Oh, nalimutan ko na sa kan Boss Scotty kung ano niya. Boss Christian Aqua. Okay, mga boss. Okay na? Sige, Boss Scotty, anytime. Pwede na mag-start. Okay, playing na rin mga boss. Semifinals. MDY Guild. Laban ng Magdalo Tracy ni Boss Christian.